Koe whae tap ka mole ne hoko mai fitunga ful mavalu do whana waonga tau whai aonga moi ulu aonga he aonga whawana primary school ki motu ko lau tolu ne whakako ki he whakaholanga wangahau niwe I whawana mangele. Peheta ki tau ki matakau ko mele ne maia lahi e whiawhia hako hoko mai ki motu. Hahaya I te he aonga ha whawana e wahenga wangahau niwe, wahenga ki whakako e wangahau niwe. Kamata mai he tau ue afe moe ono ka eke kua hako e hako maramanatuanga. Koe whakaholoanga tau se he Ministry of Education. Koe whewhi e whakaongaanga he wangahau niwe ke tau whanau koe maeke na kei ke whakaonga e wangahau niwe e wangahau he tau atumotu. Ke langomatai aki e tau mana whakako he tau whanau he tau pukaonga. Koe maeke na kei kaha ke whakaonga e wangahau. Ke langomatai e halotora tau mena whakako ki lote tau pokaonga. Koe mena hai ane tau sipi hai. Ka koe mai ke tamai he tau whanau ka haki ki sia he whanau e mātu takianga. Mo ki mai ke fuki he tau whanau ka haki ki sia lautoru e moori. He tau whakakoanga ha mautoru ne whakako I New Zealand ka ha. Ka eke ka haki tamai tau whanau si mai ke moi he tau whanau ke ki sia he tau whanau it becomes a reality. Ka eke ki sia lautoru. Ui! Koe niwa e, tori pehe niu, koe fua niwa e ke he pia haia. Koe kakano haia ni tamai e, mo tamai ni hake ki se he tau whanau. Ko whi e o maianga he tau mamatua me tau tupuna ha lau toru. Koe mena he koe kakano lahi haia ni o mai e ke tamai he tau whanau. Lau lahi, he tau whanau ala hohoko mai ke mutu nei. Koe whanau New Zealand. Me whaura tau mamatua ne whanau lau toru. Koe tau mamatua whanau fuki New Zealand. Si koe mena haia, si koe tunga pehe koe tokolong he tau whanau. Koe o mai whakamua la ia, o mai whakapala ia ke he motu. Koe mena hai ia. Pehe whoki a ia, lahi o moi hana ke tau whanau ke tū mau e wangahau niwe, pese ni kua whaihokotoki ke tau wangahau motu ne whai ngalo. Ke he tau hokotoki mai he tau moat ke motu nā kuni sila ni hangawi e ke wangahau niwe moata nono atu ke tau wangahau motu hai niwe to ke lau atulunga moe pehe lau tolu ka hākua kamata toi ke whanoke, ke nā kai mou he tau whanau po ke atu hau tupu haki, e tau e mai ke halau tolu ke whau niwe, whewhe mana tau hangau ke he hokotakia. Haia mōre whakasino ka haa ke he tau wangahau hata tolu, kai wangahau nāu he wangahau nei ke he wangahau niwe. Haia mōre whakasino, kai tahe mena to whangatangata tunga au ka haa, kwa malolo lahi ni au ke pehe, ke tau whio he tau whianga, ai ngalo e wangahau niwe. Koe ngalo ni ka haka eke kwa whakatoka e tau tōru ke tau tangata niwe. Si hahai e ke matofifini nei ka hai manako lahi hako ke tau ke he wangahau tau mena ke he lata me kautū. So ka mena hai e ne whakamakamaka lahi ai ke whakamatutaki ka hai wangahau niwe ke he tau whanau. Si honge whoki e tau atu hau hata tōru ke he motu pālangi he mga nei. Tunga pehe ka kwa ala mai te tangata niwe ne nanofe motu. Mo I loa e mahuinga he wangahau niwe me mahuinga he tau wanga hata tōru tuanga whakamotu. Si koe mena haia ne makaukau-lahi ai ka hake ke he whaura tau puhala. Ka koe monuina mau tōru ne nanofa he aonga ko whaavona ke he tau puhala tupe. Tunga ni haila tau tōru. Koe tau tupe ni tau mena ke lata me tau whakaholoanga ke he mutu pālangi. Si ko mau tōru whoki ka hai. Na fund he Ministry of Education e whakaholoanga ha mau tōru. So ke tau ke lima aki ai. So ke mena haia ka hakai, hahai ai ka hai kisi anga ia me mōri ke he wangahau ia ke pē. Hane ngalo e wangahau niwe. Kai mamanaki au ke aipihia. Si a mamanaki whiki au ke he tau atu hau e ha matoru ne whenga hua whakalahi ki ai. Mōri ni ka eke ke na kai whakaonga lau tōru ke he wangahau nei. Ka eke kua tō e mau tōru e senga. Si a mamanaki lahi au ke whakaohoho pihia e tau whanau niwe he tau tōru ne nonof ke motu pālangi. Laulahi a lau tōlu kua oatu mo e kauwhanataha ke te wahenga ki he kehe he aonga I ki motu I nea whi. Koe aho nei whoki, hohoko atu lau tōlu ke tāka I nei la kepa ke tau se umu. Mana ki ke mawhala mo e whiawhia a lau tōlu ka nanofo mai ai ke motu.